สุดท้ายบางคนไม่เรียนไงนี้สำคัญแล้วนะคือหรือว่าปอสมีตัวติดตีสำคัญเหมือนเต้นขนมกาดาในขนมสลอนหรือว่าบางคนปอสไงนี้ยังเรียนอัมพีปอประจำทั้งไงจ้านี่คือจีปอประจำทั้งไงแต่ให้ไอ้บันเทิงมีปอประจำไงปอประจำไงปอพยายามเชื่อได้เด็ดฉบับได้กวาดจำบัดเคลียร์จำบัดเลียงสะจ้าเรียบตั้งใจแต่ไม่ดองจังปอประจำทั้งไงเยอะมีโดยเชี่ยสไฟจ้าทนาวใบกระหอมปอโกรดใบประปอเลืองโกรดปอเลืองสไลด์หนึ่งปอเลืองบางคนดังไงทาจัวทนำต่างอ้อเนี่ยยังเธอไม่ดำใบโดยมาโรยเพียรอยดำใบโดยมาโรยเพียรอยคือตระการเจลียปอตะเลียไม่ตื่นตะเลียจะมวยนั้นจ้าเมย์ปอจังทนำนี่คือถือการเมย์ปอจำบัดหนูอดบานี่จังเมย์ปอเก็บปลาจะมวยนั้นทนำจัวปอคลาสสิกคือเก็บปลาจำนวนเมย์ปอเก็บเผอดาวเติมหมดไผ่ปอโกได้เก็บเผอตรำตาย80เก็บเผอ80เก็บเผอเมย์ปอเราหดดาวหมดไผ่มูลเฮดปอจะบ้าจังไงคือเผอเมย์ปอดาวเติมหมดไผ่มันอาจปลาตรำดอกบานเตจังปอโกได้แต่พิวจะเลือกกอดเผอ8หายโครงการได้เลี้ยยังถือดังท่าปอกระหอมยำเลี้ยมือกระหอมสไปชมเลี้ยหมวยสไปโกรธยำเลี้ยหมวยโกรธใบประชมเลี้ยโกรธพ้องยำเลี้ยประพองเรื่องใบสไลด์ชมเลี้ยสไลด์พ้องชมเลี้ยเหลืองพองจ้ะปอเรื่องใบตะดอกโก้ชมเลี้ยหมวยปอซอจ้ะประโจลจังบางคนดังไงท่าเมปอเนี่ยปีเมียนทุนหนังเสียให้ได้มันทุนให้ได้มันเสียเมปอทุนจะเมปอได้แกหาเมปอตะเจาะเมปอสระจะเมปอกระไดโดยเชี่ยจ้ะเมปอกระไดเยอะโดยเชี่ยเลื้องกระไดจ้ะโขดกระไดพระเมปอได้สระเงยสรุปนองปอบเซงเล็บเวียตะเจาะเวียจะประเภทดักตัวปอบเซงเตี้ยดับใบเอาแถลผมเอาดัดฉบับไปจมูกเมปอแผลนะจ้ะแต่เมปอตะเจาะครั้งพอดคือสไฟกระหอมตะบิดอันนั้นคือจอบคลังไงจังเนี่ยคลาก็ระดังไงจังก็เธอหมายก็เลี้ยใส่แต่จัดก็ระดังอ่ะนะทุนอ่ะนะเสียอะไรเลี้ยใส่จัดตีหอปอสไลด์ใบจมูกหนังปอเหลืองก็ระดังก็โยสไลด์เลี้ยเฉินเจียงเหลืองให้ก็ช่างไม่บันปอสอบก็จังคิวละอกจังสไลด์คลังไหมได้ซาสไลด์วิเล็บเหลืองบัดไหนปูเหลืองเสียเจียงปอกระหอมโกรธก็ระดังก็เลี้ยก็หอมเฉินเชียงโขดก็ทำให้บ้านเจนกับหมายอยู่ไหมจ้าโดยสายโขดเวียติเชียงปตอเตียดปอสไฟกอดเลี้ยก็หอมใบสไฟเสียบแต่กอดเลี้ยสไฟเฉินจึงก็หอมพอบานเมาส์วิเสียงกับหมายไงโดยสายก็หอมก็เวียปอเหียงแปะดากระดาษสไฟแต่เจ๊ดักตัวเธอไหมวิกันแต่กับหมายให้เนี่ยดังเตี้ยก่อนเดียวปอตึกเบ็ดเลี้ยจมูกดังปอสไฟตึกเบ็ดเนี่ยกับไม้เลยสไฟเวียกันแต่กับไม้เตี้ยพอจะมักไม้แบบจังไงจังยังเธอเลี้ยไหมบางคนเธอจำแท้ปอสะเมปอเรื่องจีเมปอได้ดักปอไอโจฉับบัดครูนเกียได้สารเรื่องหนแฉนด้วยไปเชิงไกลเนี่ยอ่อยลางปอจังปอเรื่องเสียเชิงปอโขดปอเรื่องเสียเชิงปอโขดจ้ะเสียเชิงปอสไลเสียเชิงปอกระหอมจ้ะเสียเชิงปอเบกจ้ะปอเบกเสียเชิงปอสไฟจ้ะบางทีต่างออกนี้โยนจำนวนเนี่ยในต่างออกนี้หนังเจเลียบันกันตลอดเลียไหมบัดสั้นเจี๋ยยังเมื่อปอทุนคือถือแต่ดักแต่เชียงปอเสียดับใบปอเสียเลิกหรือก็ต้นปอทุนนั้นดับใบเอาผลือตีหอเฮียวยังก็จังบ้านสไฟสระจะมาให้เนี่ยต่างออกนี้ถือเผลอจ้ะเลื้องโบกหมวยนั้นสไฟดับใบล้างสไฟนั่นเหียงผลือตอนนี้ของผมให้บัดนี้พี่อยู่บ้านเนี่ยต่างออกนี้จังบ้านกระหอมเหียงสระจะมาให้เนี่ยต่างออกนี้ยกกระหอมเลี้ยจมูกนั้นเลื่องดับใบเวลาพี่อยู่บ้านเนี่ยต่างออกนี้จังบ้านตะโกรยสระจะมาให้ยกตะโขยพ้องยกเลื่องพองต้นตะโขยยังไงล้างโขยสระพี่อยู่บ้านเนี่ยต่างออกนี้จังบ้านปอสไลด์ผลือจังเนี่ยต่างออกนี้โยนเลื่องตัวจมูกนั้นปอสไลด์ไอ้ล้างปวดลือพี่อยู่บ้านเนี่ยต่างออกนี้จังบ้านปอตะบิดผลืออย่าปอเลื่องตัวจมูกนั้นปอบิดเรื่องเวียปันหนังชอบมาเส้นจีพี่อยู่บ้านเนี่ยต่างออกนี้จังบ้านโกรธ
bay bạc bình nên tao kia chăm bà ca na nè tao kia liấy khối chởn chiếng khối nâng ạ việc lẹ cả mà bà ca na nè tao kia liấy bạc chởn chiêng bạc nâng việc tôi cối từ chia khối nâng việc phử tai bà nè tao kia liấy mà đập smile nè bà nè tao kia trong ban lương bay chỉ muối nâng slide lương đắp slide đắp tranh mắt về smile nè tai bà nè tao kia đã lương chớn việc tôi lòi căn tay thủi chê bà đã thủi chê bà đã slide chớn vía tới chia cầm mài mình toàn đấy trong đợt đứng chà ok là dương châu đó liế chà là dương mà mơ pan bao dưỡng chà không po là bao dưỡng miến có tôi học một mũi chà có tôi học một mũi nè dương thời đăng thà po sọ nâng dương phở mạch đăng tì mùi đăng bị mê po đăng tì pi đăng bị oxy oxy lệch bay làng ban cả là lệch đưa sâu lê chứ bà sân chỉ phiêu trong ban lệch bay đôi kia phở oxy lệch bay oxy lệch bằng mùi làng ban mà lệch chẳng sọ phiêu lệch bay phở oxy lệch bằng mùi tranh ban lệch buồn chà oxy lệch bằng buồn làng ban bị lệch bà sọ phiêu lệch bay phở oxy lệch bằng buồn làng ban bị lệch tranh làng lệch pram sọ phiêu lệch chà sọ phiêu ở lệch bay phở oxy lệch đập pi chà tranh ban bảy lệch bà nè tao óc kia phở chỉ mùi sọ lệch bay tranh ban lệch bằng mùi để xoay bật vọt rương đai sầm khăn bà phiêu trong ban lệnh bờ lệnh bảy thời trăm xôn bay đá miền tua nè ti đầm làng bò chẳng bà làng lệch rằm pí nè tao óc kia phở xôn bay đam sầm đạp sọ sờ say tối đập gram say thôm mà phay gram bà làng đo tới lệch rằm bảy nè tao óc kia pra sọ sờ say tối mà phay gram sọ sờ say thôm sai sập gramพวกคุณนังปีให้hướngได้สำคัญมวยtiết bà đo lương bà nè châu đó sọ của mình lệnh bờ bảy tới đọ lệnh muốn tranh cây pra mà sai liêng và châu đại sao vì miên thịt mà sai liếng vì miên thịt ấy kế vì miên thịt đào dương ai tập phở lơ po tại chẹ po của hòm po xoay ban tê dương ai pra trầm té po đại đào đôi kia đôi chía cối trà lướng nắng lương slái rùm tén po lương bật nọ chắc mà dương pra cho mũi nắng mê dương pra cho mũi nắng mà sai liêng hay dương phở mê lương to tiền để toàn em ông vốn chà chẳng ní cứ chỉ ca tả lỡ ní chỉ ca pra oxy ở lấy những châu đó liệt bò đây là có ní chầm nám bấy học một mùi bấy đầm nàng là vé học một mùi đầm nàng mê po xôn học một mũi cứ po xoài chắc những phở xoài má xôn học một mũi chùm luôn mà thấy phổ biến admin bay y tế dương pra cho mũi nắng po bấy học một mũi bạch sập oxy phở oxy lịch bấy đời xa tại sọ nữa chà cầm rật bẹp ná đời xa tại sọ nốt cứ cầm rật bầy chẳng dương cả lại những cái dương mơ thầm phật nặng dương châu mà đó buồn xài pram trong buôn chật pram chỉ bảo phê thân nào chà thân nào bái có hòm chẳng dương phở cạnh này nâng lực lên có hòm dương phở thầm tại pram gram cao sập hàm gram tiết phở buôn chật pram chẳng sắp nhiều lịch bầy trong đô lịch buồn dương thở thơ mệnh oxy lịch vào mũi dương ai phở oxy lịch bầy bán còn ai phở buồn còn ai phở đập pi bán đây toàn em mong vốn chà bắt tó pram sai pram cứ chỉ bỏ cả hòm còn tôi sai pram cứ bỏ cả hòm chẳng pram sai pram sợ tệ chốn miền lệch bầy trong đô tới pram sai pram dương thời cả pra oxy lệch pram buồn chà pram sai pram bạch sấp hỡi mê po xôn sai sập pram chủng luôn mà phẩy chà bắt tó bấy pram muối sai bầy pram muối đầm nàng là vé sai bấy đầm nàng po rồi dương thời ca lia cho mũi nắng mê cối bạch trôi từ không nắng mà phẩy gram tai hưởng mũi tiệt bà nè tầng óc này trong đứt kháng nè tầng óc này phở mê cả hòm trôi từ không po rồi nhưng đập gram tới po rồi nhưng đập gram chà anh nắng cạnh này mũi tiệt chẳng bà sân chỉ nè tầng óc này trong bán po nắng cứ oxy lịch đập bì toàn đấy nó ông vốn pram pi sai mũi thầy á lang đòn đặt bờ bạt lịch mũi cứ chỉ pra buồn cứ chỉ rồi chẳng po đấy thời ca pra rồi chấm nuốn đắp phở pra chấm nuốn đọc hưởng sầm khăn bong ốn dương thở lại bìa đôi chân này bong ôn cũng phở cối ấy bong ôn cua tập phở hòm cho nó vinh đại sa dương phở xôn bay đam đo tơ một phay gram phù cất ha sọ nên là sai thủng dương phở xôn bay đam một phay gram phở có hòm chấm nuốn đọc gram phở bạ chấm nuốn đọc gram có hòm cứ xôn sai sập gram bạ xôn đọc mùi vinh đọc mùi oxy lên đập pì vì bãi liệp lơ sẵn cứ tranh po là ngày đại sa dương thở tờ lá như clear giờ liêng ngày cho đập po mùi tiệt pram bay sai pram bay sang buồn chà bảy sang buồn ta dương thở mệt dương thở pra bảy sang buồn nắng chà bột rôm cho mũi nắng
លេខ045វិញយើងអត់ប្រើ043មូលហេតុយើងត្រូវតម្លើងវាយើងអត់លៀងយកអត់ឃ្លីទេអញ្ចឹងយើងប្រើ045ចាយើងប្រើ045ហ្នឹងចំនួនចាដាក់10ក្រាមទៅចាបន្តមកទៀតយើងប្រើ20ក្រាមកាន់តែល្អដោយសារវាឡើងខ្លាំងយើងប្រើជាមួយនឹង0.3ដើមចំនួន40ក្រាមបូកស្មើ50សល់ប៉ុន្មានប្រើពណ៌ហ្នឹង50ទៀតប្រើពណ៌ហ្នឹង OC12 តោះនេះបងប្អូនចាពណ៌ពិសេស8ចា33 833យើងប្រើ0.22ចំនួន10ក្រាមចារួចយើងប្រើជាមួយនឹងម្សៅលាងចា20ក្រាមស្មើនឹង30សល់80ទៀតយើងប្រើ70ទៀតយើងប្រើពណ៌នេះ OC លេខ12ចេញដូចប៉ាន់នឹងតែម្ដងបងប្អូននេះជារឿងសំខាន់មួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្វែងយល់និងរៀនទៅដល់ចំណុចនេះហើយពណ៌ទាំងអស់នេះពណ៌ classic ឬក៏ពណ៌ប្រចាំថ្ងៃអតិថិជនគាត់មកលាបរាល់ថ្ងៃតម្រូវការរាល់ថ្ងៃបើមិនចេះធ្វើទេអាជីវកម្មអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរៀងពិបាកហើយចានៅវីដេអូបន្ទាប់នេះបងប្អូនកលេចទៅមើលសក់របស់គាត់មើលគឺគាត់មកលាបពណ៌ទឹកក្រូចចាមកលាបពណ៌ក្រូច743អញ្ចឹងពណ៌743ដោយសារគាត់មានពណ៌ស្រាប់ហើយឯងបងប្អូនមើលសក់គាត់មកអាគុលហ្នឹងខ្មៅបន្ទាប់ពីគុលមកថ្នាំងដៃហ្នឹងគឺមានពណ៌ចុងគឺពណ៌ដិតខ្លាំងសរសៃសក់គាត់ស្មោកនិងស្ងួតខ្លាំងនាងខ្ញុំជ្រើសរើសជាមួយនឹងផលិតផល Premier នេះទៅកាន់គាត់ចាអញ្ចឹងរបៀបដែលខ្ញុំប្រើទី1ចាគឺខ្ញុំលាបជែលការពារស្បែកក្បាលគាត់ជាមុនសិនបន្តមកទៀតខ្ញុំចាក់ពណ៌ដែលអតិថិជនគាត់មកលាបនេះគឺ741ចាពណ៌741នេះគាត់លាបយើងត្រូវការប្រើ741ចំនួន80ក្រាម043ចំនួន10ក្រាម011ចំនួន10ក្រាម OC ដែលខ្ញុំប្រើនៅគុលស្បែកក្បាលរបស់គាត់ខ្ញុំជ្រើសរើស OC លេខ9ដោយសារវាគៀកស្បែកក្បាលពេកខ្ញុំអត់ចង់ប្រើ OC លេខ12ឯងម្យ៉ាងវិញទៀតសក់គាត់ទូចខ្លាំងណាស់បើកាលណាប្រើ12វាដិតខុសគោលបំណងគាត់ព្រោះសក់គាត់កម្រិតលេខ80% ឯងអញ្ចឹងកន្លែងដែលខ្ញុំលាបជាមុនគឺខ្ញុំលាបចំណុច A រួចហើយខ្ញុំផ្អាប់ទុកមើលតឡើងព្រឿងហើយខ្ញុំលាយមួយចានទៀតដដែលខ្ញុំលាប B ខ្ញុំលាប B អីហើយអស់ហើយខ្ញុំទុកឲ្យវាស្តៀងស្មើគ្នាបន្តិចមកខ្ញុំលាបម្ដងទៀត A B C ថ្នាំដដែលមើលតាមមកល្មមហើយលាងទឹកចេញហើយកក់សាប៊ូអប់ស្ប៉ាជាមួយនឹងថ្នាំអប់ smooth ចាហើយនេះជាលទ្ធផលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលឃើញហើយថាវាស្អាតតែម្ដងនិយាយអំពីការលាយពណ៌គឺសំខាន់និយាយអំពីការលាបក៏កាន់តែសំខាន់សង្ឃឹមថាវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅប្រើការនៅក្នុងសាឡនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានយ៉ាងជោគជ័យជួយ comment និង like នៅក្នុងវីដេអូនេះហើយជាពិសេស comment នៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាននិងចង់រៀនដើម្បីជាព័ត៌មានសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើក្នុងវគ្គបន្ត